Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Post-traumatic stress disorder is an anxiety disorder that can result from a traumatic event. Living with PTSD is challenging, but learning more about the condition might help you to ask questions and find the help you need. To learn more, visit our website at www.asalliance.co or call 684-699-0272. Skipper Tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans. Get hooked on the great taste of Skipper Tuna today. Malo faftela wa fionga minsta fa malo lua fo ilele je lo le fo kwa ile a ko se masino le fanga malo e au tal ton fo ile ya se fanga malo ile o mai fo ile sa uni ton le fanga malo yo tal ton fo lo ye to fo fuanga mamao matulanga fa pena ile fa tino ino le tau tu ai ole anga yo se fesili fa mol mole la wa fionga langa mata opune ile se mata fo ale mai to wina la vai ole tato wa fa tala vai le uti foi le ole pule se fa nga mai e la to visa ma to talan wo le ai ni vai la au e ya e mo ole e fa la ai la vai la au le mo ai ole fautuanga e vi foi la to e nga ile private or facility pe ai se ate o mai la tu langa ole pe e tene na prescribe mai forma ya le o mo ole tato fa tala vai ale nga itanga te tu la se ma fuanga la wa fiong te loa le whafsili langi e telen mafuanga. O nisi mafuanga ia na whaile mātou whono fo ima whaalau iloa mai la tō lo pūlea ia le tātou vaenga le iei le warehouse e iei umawhala au mawai la au ia whape fo ia trucks e sese. O le tūlanga fo ile le o pewa avele oka, tuaina avele oka, ia o mai vaa o tuaina fa pen tau no mai va amale okale na avel vayaso nei pe tayane asiatu fa pe mol vayaso le asiatu le vayaso fa pe olisi vayaso el tu langale na tasina vaenga olena na maili poti olisi vaenga o le tu langa foi le vatu le oka ai wole mawali na tai ia ma tolo to yala ia le matuaina o mai ia to nisi foi taimi wa vatu le oka o wa whātaunu atu le oka pe ta iane ia le process e ui me umai alu foi tono le tender sport ia a vatu ina e umi foi na ta oto ina ona so ngata foi la to e fai le fono matu langa whapena ia na tuai foi le ona pasia ma moli atu ia le oka ili I tangata tonu le po le pisinisi ia po le company le ave ye oka e la nai vaenga na o le una longo mai lava e nai tatu nai tamali ia pe foi nai tamai tai o lo pu le vaenga e tupu ele tu langa na e matou tele alo ya tole la au matou te fa malu atu sa mo I se o ona nga wa le tau tamali al mo onga ia mafai ona tino mai matau no mai taimi mo mi ai Yo pe o talina lena o mai na ila to lo vaia ia le vai. Whaftaino whina o le mai tau atu na le oka, o le tuaina awe le oka. So it nothing to do with finance, o le lo payment o le oka, a le oka na le tuai. E fia ne company whafo a oi whia tunu o lo awe ia tātou talo sanga nei mo oka. Sa whaile mātou whamtalanga mai lātou e whitou tonu I lea vaenga ia o le lātou whamtalanga o New Zealand le sia tunu. O Australia nisi atunu o lo iai foi nisi atunu I Asia ia pe o India ele ngata la e fua ile quality o
o tātou o loa ia mo mia. Ia e whapea foi le tau, ia le ngata foi le nā, a o le taimi e mawhaina, ki liva maima o mai ai ia tātou o loa. O nā mea umai lunga ia i la tau le fofua whātau, i le ngawha tau lima ina o vaenga ia. Ia o le tūlanga le nā, e le tasi se atunu o la tau ngā lui. So e alu ala ia tunu i a le tau na, ne te ua, le tau foi leo le oka. O le oka nā tātou e iai se middle person e alunga iai pe alu sa o a tātou oka i le manufacturer pa muli. Ia, pe o le mea nā laua iai le lātou fuafuanga o nā lae ave sa o a ngā i suppliers. Pe ave suppliers. O lea ua iai le si fuafuanga nā ai lātou e pūlea foi ia tātou whalimai mi vaenga ia. Ia tātou whaipaanga mai lātou o lo whauina ia whala au ia. Ai iai foi lona whae te tenga ina ia pūlea ma le sao ma le tonu ia vaila au ia po isi a kia o na maila ia le tau ngofia le na. Pea tātou o ka sao atu lava ia i lātou lo whauina ia tātou vaila au whala au. Tau ngofia foi la le alu sao le manufacturer ngai lo le alu suppliers. Te roe tau ngofia le na. Toe vave la le tūlanga i one au mai e tau foi na vave paule me iai ia tau foi na vave atu ta le tongina e tātou o lātou ia o mai ia tātou whala au mai la au. Le whaftaina wa whionga o tai ei la le vahenga lea. Se o le mai tau atu fo inisio whamtalanga ma maui. Le quality o tātou waila au ma tātou whala au e au mai. O le mai tau atu peye. E le o iei se proper process po se awala le lei fo i lele. E tau te identify ngai le quality o whala o waila au ni au mai. E whamaunia la tūlanga lau fio. Te loe le whamaunia. Ona o lo iei ia tangata e le poto mawai. The expertise ia vaenga. La tau te siaki mua mua. Ia mai le mwhai fwoi wha au whale maia ni waila au poni whala au e le lalo o le taiala o le tuu whatasinga le lalolangi. E te tau lava na matua mata i tū le leia, ma o la fwoi e le standard e talia e tātou, a le au siala, i o te loe le whaina au mai ni waila au e le whatangaina fwoi ai tātou, ni waila au e titi ane lona le lei ma lona tāua. Le process la lea ua e sao noa iei e mawhai ei ona fo ia la whawhitauri lo le tuwai. Na mai o tātou waila au le ngata i lea o le tūlanga po ile lo le sioki o tātou a waila au. O le tūlanga la lena e sao noa iei e mawhaina whai i le whainga pā anga la lea ma tātou manufacturers hui atu nui e whafo. Te lo le awala whaingo fie le nā i le ngata o le apa uai fo ile tau. Ia ai au mai e fo ilona whaatawaina le quality ai e fo le vaenga whai i tātou e pēna e sila fia ia le mtanga luenga le sa ilalo lava ia le tātou whatunga o mal wha maino toto i le whale mai tele peta iane le uvai SM tuto tasi la tō maoti ia o la e sila ia i le vave na oka la tō vai mtau no mai o na lau tō maoti la tō a tonu foi se i mai tau pea ma toi faise sa i linga mautu ona wa iai foi ni tele tonunga mana i foi pea whaatu ma o tia le tātou warehouse la tūle ngā whamale oka ina mai o loa nei ia wale le vaaya mal pui ngā saonga le mo tātou tangata ina ia lava pea vai la au whala au a wale tapenanga ina ia mau soifua malolo ina le mana ia foi le fufuanga ia se i mata i tupea i le fionga le li pule o lo ngalu el taimi nei malana au whainga luenga e mai foi se lipoti pe alanga tau ona tu maoti pe afa pe fo ia il fa fitauli ia ma fa ititi ai ia fa fitauli le ali e mai tato a falele o ka mai tato waila au ma fala a tuto atasina ia le tātou warehouse la le tātou pai lono winga le toi alu le tenta sport o la whawhaingo fie sa o la e whamanino mari tūlanga le whamanino e foi a o lon tuto tasi o la alu sa o ala tu o ka sa o la tu o la le toi ui foi tono le tātou tenta sport le ilo ma filifili ma tele foi o la tu foi tu tau ave fa mama venga foi a la tu ia mai le vaenga ina ia pulea le lei ele tātou warehouse ma la tu mata i tuina fala au o la ua peto ono masina ona shoti lea ia tauna o kavave ina ia tauna o mai ala le i umatu ia le ono masina lea au alava ni to yes fala au pos vai la au shoti o la se
se tau fole le fata ita ilo fionga ile tatu le alu faanganga i tatu vai la au ma fala au ile tau sang i se tau fole ne o la se tau fata ita yo o te mina i o te lo maua se tau ai mwhaina mau me se sita whaatari noa ngau luma i le au whai o tupe whaalua Samoa i vai la au ia le mo mia tatu mwhala au a wale paina fo i o soifua malolongi a ta ia la i mata upu le o le tō warehouse le te waia whala au ma me whapena e ai ia le fofo le mata upu nei lau la ngā whamu mole lo fionga le minsta se o le tūlanga foile le o le maa ua poi whape o le siwa e ngale masalo mia i le sioki o tātou whala au ono le ia whainga foia whaala tua mo masalo mia ngai lo se tūlanga foile whape foile le o iei si wa o mai whape e mai tau wina lava le lua le tōru lwa veawe e wa ai le te lo ta awale foile e le ora i tutono le mele le warehouse e pe o paka solo foile le au ta foile o warehouse o inana le masalo mia ai o le iei au ala whainga whaala tua e te irona wha silfia lau a fionga e iei nisi o lau whainga luenga amtanga luenga na molia foi le tūlanga leo le ave whanga oi o tato pen na Panadol ngam ia masalo mia foi whape e whai ei ia whala au nei whasaina whamolmole po le ase whamalo ua e a whea ia le vaili awa e mātou te le alo i ato le la au ona o le sa tūla i maile me lea pe ua whape tōrun tau sanga talu ai ma la fo i whamao ninga ia i la tōna solia i tū la fona o le langona whae te alna il teimile nei a whai e mafua atu ona walape le au nanga pe o nisi fo i o le tātou mtanga luenga ia la ngona i alfa no noa a o le teimile nei ua uma fo ina fautua ina ia tātou au whenga luenga a mata mai lava i le fionga le pulisili ia po le pule langolango nei teimile nei ona o laisa ili se pulisili ia whaatasi ai mai lātou ACO, mai lātou o loo ngawhatau lima ina vaenga ese ina ia ave ese ia tūlanga i whaalātua. Le ngata ilea, lai fo i ua talo atu, wa ai whaini ni camera i whafo, whaini camera i autafa, whaini security cards i autafa, ia e mai se fo i matalo tutonu lātou ia, a waia e le tala whea ngai se tangata o tau tino e sau au na ia sa moi tonu mtanga luenga lea ia sau au na sisi atua ese atu o le mena tau le au na ia tua ese a wai te lelo na tau i matanga ia mawhaalu mai nai ele ngata la ia pe a whaina te soli tu la fona ia wha matanga atua i mamatua ma inga malona i whaita mali anga o le whautuala ave iai o mai tātou te au na mua sa mua ele o tātou ni tupo, ele o tātou foi e sili atu ni tātou anga waa ia Samoa. Ai mai e whaile anga waa ma le mea alofa o watu ele tua. O launa au nanga e matango fiele umatu o le paia inga pe umatu foi lau au nanga. O lau o tu matila le sila mai o Samoa ili te leo lau sao. Ia wale whaititia o tinga ina maftianga nei tātou tangata. Ai sao le leia le whawasili. Langona i foi fa no pe fa pe o lo fa wa nisi ai awana i ngalo ia te oi pe fa pe o lo e involve le mele e maua o stai a mo no matanga le ai sili tu te mini pe fa pe o e faia o fa tuanga foi nai va tu tatu au fa ngalo malava pe fa tu sila mai le ngata fa mai tele mto tua ai so se tatu fa le mai fa tu malo po fe lava o ia tatu amana ia Samoa malatu o lo tu i mai panga matalo mai la o tu au nanga ina i mawhaina e manuia so swani ina i whai titia tanga tamamai ai lo le whaatele ina o mau ngasu e tinga ai fina ngalo a lo tapua i mai Samoa nei whaftai to e foi ala ufasiri whamolmole tatu manufacturers o le mai tau atu foi lele temi foi lele tupu mai ai ia mo whalawila whawase mo te ingala le misela le na o mo le wafisfuru wiwa ele taimi foi le tula i mai le tato emergency ma le tato unplanned demands. O le alu saola le o tato le manufacturer. Le tupo ila le vaenga le peana e saunga whane mo le tunanga. O le mawhanga tonu ana e mo o mian tato whaipaanga mai la tau o lo fausia whala au. Awa o le vave foi le nā o na tupo mai loa ia vaenga ia.
e te tau ana tātou wanga i sao ia ina i vave mai fo i whatinonga. Wa o le fo ua tele soani mai le ngata i le WHO, ia e whapea ma ia isi vaenga au wala mai tātou soani, ina ia tu ina mai le tele o whala au vaila au e tonga fiti ai le au ngase le au manua, ia pole a lava le tu e ngā tūlanga ia whaavlave tupu mai. Ale o inana le ile risk for le tilo for le quality of whala au le wale la mai sa o le manufacturer, which is a tauna ni for mai for ye boni se whapito e ilo ina le au mai o me ona tu lai mai se a tonu ina tonu ai mo mir fai pa anga mal WHO wala tu fatu ai ngata usile wi atu ai mala to nga lu fo ina screen le me ane tu fata li atu on fala au tau te ola ya men fala au fata mai ai so ko malo ni sa le atu sili lo fiona malo se ole ia mamatu fu nisi ai me sa ila to lo nga luan tanga luenga au nanga le tulanga fo ile le fapea le possibility ona toi vai lua ina le tanga luenga toi foi la o nanga le tu la o nanga ai toi foi mai ia le adminia i le tulanga le pe la to sila ia pe sa fa faingo fia i male le aso ia concentrate ala ia o nanga ia concentrate ia la vaenga le paperwork ia le situ ia se fo fuanga le malo le tulanga fa mo le no fio eu te lo te minei le i fatal no ina i lunga le tatu na vatau Paul fatal no ina la iai ina ia fa malia ina ia so se vaenga i tonu o le tatu so i fo malo lo ina ia ngalue ina i lona ato to e tau no o iai mai ia lo te tonu ngau le wala vata pena lo to i fale so i fo malo lo ina tali so se fa fitau li pa wa ole ia ina i menini e mo mion fa le leia le la matu te ngā lue atua i taipe o kaino vai la au le na sau no mai ai ia fa pe fo ia le va fe nga ai o lesi pulenga pe o molu sila fia pe a male lus fululua ia vai nga ese le nga lue tonu am to tua ia le tato headquarter lona winga o se fufuanga tele a toi tale pe foila ia o le a toi sala la wa foila fa tanto e fa se recruitment ia mo toi mai nisi fa toi tau ave ia le vaanga le ngata ile o le tu fa tasi o le fa ngo fie foi na so power me ia fa le ia tilif so ta inga communication ia le ia so ta inga le mai le seta ia po lemta fa yo ila le pine o le a malupuipuia ma nga ilunga le tatou au nanga ia upo le tunu ele asa se faiva ma se mau talo sa mo no sa mai ma talo mai mo le tatou mtanga luenga ia i foi lape o matou ia ai matou te matua tuina a wara o sa mo le tunu mala a to famia matou te manuia ai matou talo foi la ufenga lo pa ia le tua ia tatou fa no manu fa tasi le tua mai le ta mai male poto ia ila tu mai mutangi olo ina ia faia male ami tonu faia male sa ia ul fa la tua ia ngaluenga mutiu te vala unai o se matou foi na tua lalo malo fa tai le ma wala wa fionga le wa mai ana wa to wa felo inga ma ba inga ye lus fu lu on tanga luenga so fu malo loina o ha ye se va o la le va inga le fal mai po va au nanga ngai los fulua o lo mo o mia tele ia le tulanga po le upgrading ia ma soni fo ma termine o te lo le tele o vanga ia tauna mtua mata adia i la ova ai ele ngata i vanga le maintenance ia o le tulanga le i la to lo fa mai na tono lo te fale ma o nai tele na o mai ai ia faitionga e wanga ia tu ele mama ia masese ia le ngata fo ilea o le tulanga e pe ona si le fio fa ma ile tatou pe tas futo e tau sanga tanu na fa wesaina o lo afa ina la ia lo na fa maluluina ia po le center air conditions le ia wa vele mangasu tonu ona o le fenga taia na lipea ele o ia fo ise maintenance plan na ia ina ua mai ona faule le falmai e folinga mai ua mama taloa le fausanga o falmai la toia yo le tau mafai ia le tatou a vaenga ia ina ia
faile maintenance e mos faataʻiga i le gata o tais e mafilifiti ia o luga pe e liki mai ma sausuavai ia o vaega uma ia sa leʻi magafagafa lelei ai ona tupu i taimi vave sefutou tausaga i leʻi leva tele le falemaʻi o le faalele tatou te taimi nei ua o 35 tausaga ia na silafia ma e tagataga i atu malūlū a le matuai tele o tagata o loo i tonu i mafua lelei le maintenance o te iloa o le maintenance tauna i ai aua mai foʻi lipoti ia ua le toe aoga toe fai se si toe li pea moʻomia losi falemai fou ia pe ona i vaega ia o lai tilotilo totoʻa i ai pe o gafea tonu e tatou te amata mai ai po uta po tai po luga po lalo ia po saʻi po sifo ae ona o lē fou i totonu o le matagaluega e lē le ato se vaiaso ia pe fataatasi foʻi le vaiaso ia faamoemoe o le tele lava o tatou galue faatasi i mo lipoti mai ni vaega e ave i le faamuamua o le asoasoani le mo le toe faufauina o le tatou safola malo faftali au nanga lau tele lan tanga wenga ele fun saunua ila fiunga palemia o se tasi ne fa fita au le o le lava tupu ya so uma o le lo o le atunu fatali talinga foi le temi vai fo mai pe o le tasi le o fa fita au lo o tele nangula fo la tunu o le umi o le temi fo ile le ai o fatali mo temi vai fo mai e ai foi la le temi a wa ma nava fo mai le la nasifi e ma nava fo mai ele faatali le si fo mai fufaga mamalo i le tulaga faamoemoe te lele talanoa i le outpatient le taunua tuaina i o tatou tagata e mata o masiasi e lē sesē lau saunoaga ma e afai e saʻi le atunuu saʻi e saʻa o latou o lea lava e taumafai malosi ma ua uma foʻi le fai le fono pena o fai atu matou fono o le lusu ma le lua o ACO faatasi ai ma le pulisili ia ma nisi foʻi vaega o le falemaʻi o latou pulea ia matata sa matou talanoa i le faʻitiitia o le faafitauli lea o te iloa e fai mai a e tele na tauleaini tatou fomaʻi doctors ia ae a faapea foʻi la e taule ai pe mafai ona tatou galulue foʻi lea ia aua ana i misi le fomaʻi totonu i a faapea lea ua e saunoa mai ua alu fomaʻi e tau ana i sisi fomaʻi o lea ua galue atu ia le pulega ma o te iloa la taumafai ina ia faateleina lon i nisi fomaʻi e fesoasoaniina ia aua ana i tufua pe a fai foʻi la ua alualu ua leisi fomaʻi te iloa ega fataulimaina foʻi nai tamaitaʻi po nai alii lea tausisoifua e fesoasoani malosi ua alo iai foʻi latou sinia ua taitolu sefulu tausaga tanu galue o latou silafia foʻi au ala faigofia paua o lea ne mea ne ua sopo le vatapu ia e iai vaega e lē mafaina au na au iai le latou galulue ona o vaega tonu ia e vaai e fomaʻi nei e se mai tausisoifua ia faamoemoe a ia na ia galue faatasi ua ave foʻi ai lau faataitaʻiga i le fono na fai o le falemaʻi peia o le tino o loo iai le lima iai le vae iai le gutu iai le taliga iai le isu ua tuumatamaga mea uma mai le mafaina fai atu o le vae sili ia ona o le vae savalinai o pe fai mai le lima leai a faapea o fomaʻi e tau foʻi na manaʻia e fomaʻi ia tausisoifua a fai foʻi tausisoifua tauna manaʻia i latou i latou o loo faia ia finance ua le mafaina faatupe nei mea pe a leai foʻi le poto faapitoa i latou ia e maise latou fai le maintenance latou faia le faata o latou loo faia fatugā o vaaia le dialysis ia ma so se vaega e oo lava ia i latou faamaina le falemaʻi e tāua uma i latou e lē mafai ana fai mai le situtino e sili latou o le mea lana na tatalo i ai galulue faatasi ua ese le matagā lova i atu savali mai na o le vae leisi upu matagā tele lona uiga o le atua pe savali mai ua na o le lima e loo se tagata faapena uma le soifua malōlōina ia savali mai o le tino atoa la e o mai lona uiga o lae galulue faatasi ae tumaotioti mai loa lea vaega ma lea vaega ia ua sisi ale fu a le tagata ia ma lea manaʻia le tuu faatasi lea o le olega na ua uma na ave le matagaluega i le taufeloaʻiga le i le filoaʻiga lena uma galulue faatasi e tofu ese i tutino ao nai tutino uma ua maua ai le tino ao le ulu na tino o le atua e ona tatou lona uiga o le tapuaʻi Samoa ina ia faatoa le tatou aunaga ina ia vea Samoa o se atunuu soifua malōlōina lelei ia ma o lesi mea tau foʻi na vatu samataga sa o lelei alau saunoaga ua tuai foʻi na o mai nisi e siaki e tatau ona vave siaki e mo se faataitaʻiga na maua le matou feloaʻiga mai latou o loo vaaia tamaiti le mai fatu
mai whaafe na o screen fai ma vai mau mai le na whaafe pe to lusful mal na to lusful wo fo i mal to fitu mai fafo to se fulu mai fiti wo uma na faita o tonga mau malos ai sea na va ve file screen su tasi tau sanga su lua su to su fa lo no winga ole a faiti tia fo i nei alum fanau ona ve tanga tama mai lumana wa le wala to sila fia wala to lo le fo i nei ma tu tau sila leila to va ai lela to tau mafa va ai la to meinu fa mamau sms malie au to fa tau ina mai se miti fa tau melesi la foi mau tu al fale male popo tau mafale le na ma faina tau si le tau mai tinei va ai le vai uli au fa tau mai ele soda pe fa tau mai ai le vai sumalia la le pol va il ti polo tau me fa pe na a fa pe ta to te anga e fa watu sa mo manuel lumana amata tu lunga lau ai tono fale iem fa so solo tu ala ia ma fa le mindset foi le elo me ai mai palang ie te malusi ai le ai o me ai tau se tato ine le mo wel tato malusi au nau tele mo ma le fa tau mai fafo ia au te lo a mo wala mo le fa ngai tu ia malau povi malau ia o la so ani malusi tau se tato tau mafa le vai se e le vai le tele o ni la aulo ia tafa fa ini na tele suma lima ta ofi ton ia tu fa so mari fafo il ta po ia me fasina usa vali malo fa telo yang ole wa ta tu langa le o me ai tau me ai palini ele por kala me foi le sa fa tino tau sangal pan mene le spako le sa ru tonua onga a to mata e ono tau la muam tanga luenga soifua malolo ina e toi revive mai le po kala mele le sa ave tonua onga mo le meo le tau mafa ta tau fa asame ai foi le tau no to eva tonu la onga e ono tau la mua ele tom tanga luenga wa o to le pe tu o te tanga tamama o tau mafa o te loa e lenga te soifua malolo ina a tanga luenga umai o fo le tanga luenga io a onga e o fo le tanga luenga tina ta mai tai ono le fusi ai ngai tonu i o le fo ia la tu su no uma su ta mai tai e lenga te fo ile o fo e kalesia o te loa le tato fatu ai fai fatasi ai o te yoe atu e tau solo mua tu le tanga luenga le o le a fai o se me manu e sa mo le tau tu la tu tilo to fo e po pule a mai se la tu li potim va ai o me manu ai tatu o tunu o le mele na a lo te tununga e te tau nei fai va ro filimo matua o lunga o lau ai o le amata tu ai manu ia tale lawa fionga o le simata upu fa mole o le faitionga mai nisio va ngole au nanga le to lusful lua e ye nisi foi wala ngale tu langa le e whaapito ia le pūlenga inisio au nanga foi ai mai se lava noa nei e maue e malanga i toi wha. Te le ino le tō mai a tunu mamao. O le whatata inga o le mele lana le utei lo le mele na tupu. E se furu ia wanoa scholarship ina o mai se tasio le ka o kalesia. Ma watulai ave lalo le vaenga foi leo le maupili. Pei tai o le pūlenga fo le nawai teimi. Ua Yele la to mana onga e au mai ava noa nei e ave mo fo mai e to yo e fo mai au ava noa nei na au mai le kalesia mo le vaenga le mobility e o mai neo na le fia le kalesia ma to se e ava noa nei se fulu mai mau ava noa se fulu o le mena le tula e mai nei o le afa o fatinonga fo le au na fa pito tasi fo ele mai le pulenga i lunga i to tonu vaenga se nei se mai ngai ono sila ye ile le toa ye lo wa fionga le tula i mai le foi te mine mai no wa mai lava min starta wai ile tulanga na wa lusia toa ya banoni se fo ono le tulanga le wa le fia le kalesia na patino le lato fo so ani i wanga pena le to afa e tanga tale i le vaenga le ya mai ya mana o pulenga to ave fo mai Whaftai o semta upo e talawhenga ia te au te loe e mai mauna wanoa a whai o tuewa e se ima fu anga mantua fo i e o mai a tauno is malatu guidelines e tau fo ilana whailoa i le lei so le pule i em whaamalia ina pito e lua a tono fo i le vai na pulenga e avel whaamumoi fo mai ia o leo ngatusa fo ila ma ia ma ta iala alea fo i sia e kalesia ai o te
te lo la so e mo va ai a fai le kale sento e fa fo i mai ia mau tan no fo il pulenga so o le communication tau fa le leia tau fa le tatu so tanga a fai na o mai nei e kale sia o se aulo na va no e manuia ai o e manuia sa mo po le tama pai po le afafino la fai ai ave ia tamai mafio mai ia tamali ima le ngatala ua fa au penga ina ai so ani mo le fa iti o fa fitau me tau ngase po le ala le vaenga le fina ngalo ile kalesia ai fa tai mo lo fa tu manatu le sa ili ai ma lo fa te tu ta sia lo si overtime o fe o tati ele overtime yam tanga venga le time o le overtime o man pasia le kapeneta e tutongi overtime e te talo tu fo il tatu mtanga luenga le ngata ile o te talo atu i matua nisi o lo yela tu overtime le tongia ai mai se nai fa nau ai mai se fo ina ya tupa anga wa leven tu fa tali ina i mo tupe aso atu vai malu i poenga tatu te le mo emiti e va vetupu ia le fa fitauli o te atu nei ai tatu te le to ya sasa ia tatu nga lu fa tasi o leu pasi ka peneta o le taimi lava e tala mai ai ia tupe o leu pasi o foi na tongia ele ai se popolenga i se tūlanga o le tongia e to tongi o taimi o foi ma tu tal no mal pulenga la foi wa mai la tu fa tu tuanga ia o lefta ta silva ia so taluna tu lai mai ai ta tau tong pe ya no fa ya tu na fa ila fa tan no ngala so tono on fa ya fa tau tonga na fesile foi se si fa salau ya tia ia malau talin fa ya o taimi tau na tong a e ngalue e tau na e tau mafa i fu lo ngalwenga ai lulu e tau na e sensele leo te fa malulu atu sa mo o ai lava le ai ngo ha faina ono le tongina tu lo taimi ia tu mai yo tau ave nei taimi au tau tino atu e tu tongi o taimi pau lava leo la uolenga tatu on sa tatu walo fa tasi lo tatu sa o lefta fa tau muava ele yo atu tatu tu atu ole vasa ia tatu fo la fa tasi le manual tai au ai fa tai mo fa fonga fa mi tele sa moi malau ta poinga alo fa tele atu nei tu la